大家平安，条条vai tu cho kadam nyaman, mama kajana na shuribat. Sakatu cho kadam nyaman, norita supui na kai no cemas, imazai to hipurai, imazai to shiva sulatan, imazai to ita kayan pacuta puro kayan, shi polai su 9章1到10节。Azwa itwa site sangasan na sini pa erces, izwa pinintan na kakudan toa dihai. Katwa kina senseng noa cao wa kakadihayan. Ayatwa izwa tapau, au azwa ipasate ayau, izwa papusapuyan. Katwa papatavangan na cukui. Katwa sini patavang pang. Pai mavanai chua pinaka tu parisi. Azwa itariku toa sika masam musala sini tedeng kaating makarilau. Izwanan uta mataita tapau mavana pinaka talatu parisian. Azwa talatu parisian izwa zakim lalaman toa sarurun izwa za langyan pinataradan toa vincikan toa sini paerces linaku putoa kim puringet au azwa i tarad toa langyan izwa pini zwanan toa mana kim tirum. Katwa na veneve tukuzan ni yaron. Katwa vincikan toa sini paerces acilaya dosa. Au azwa i tevavau toa langyan. Izwa za kina senseng cirupo dosa sini pukelang tu na kizang cemas. Ana umuram tua balangan nyamadu tua sasu pasarivan. Lakwa patarai chu sikudaku sipa semarau tu cuwa lemita. Pai no nama padiranga aichu marka ananamane manga. Lemita tu adau sema zuanga itwa te ayau tapau marka parkalai pasusu toa kakudai nanga nyamadu. Lakwa azwa itwa sika masa musala tapau amina tala vuru-vurungan toa parkalai no semazwazwa kintal sakamaya no tatsavi. Au inika semazwazwa no inika na kematsu toa diamu uri siki supasariu nyamadu katwa sikataalan namasang sikelangan tala paravatsa na vavak namayatutsu pakelang toa patarai chu no izwanan na zwa te ayawa tapau inyanan ka malarwai mapatsun azwa sisatwa talatu parisyan biaran. Aichua tsatsasavan tapau sini pu tarvan tu patara situtsuan si patavatavang toa cemas azwa sini pagaugau katwa cinulu. Lakwa aichu ini ka makaya papevawan toa warung nazwa liha-liha ya cau-cau toa sika maacuvungan. Aichu amina patara kakudan no noa kakanen tatekeran katwa martamali-mali yang sisenavan cimingki ai vavavan kakudan sakamaya uri patye umaden noa cemas kakudan penolat sa tizwa aichu kai noa cemas
新维奇给嘛在段希伯来书的9章1节到10节，就里头讲，你是不能个马路。tu cua ka zaman sini putarwan讲的外在规律，内心完全那样。今天所读的这段经文，希伯来书作者引用出埃及记中有关圣幕的各项礼仪规定，来说明敬拜的真意。作者认为，这些礼仪规定都只是表面的象征，如果礼仪不周全，只要修改即可。在9到10节，作者指出圣幕的外层象征着现今的时代，意思是无论圣幕里外所有的献祭都无法使人的内心完全。作者强调，献祭牵涉到的只不过是饮食和不同的洁净仪式罢了。所有繁琐的祭祀礼都是外表的规律，并不能使人的内心完全。否则，为什么人们每年都必须举行赎罪的仪式呢？大卫王在犯罪后曾写下忏悔的诗，他在诗篇51篇中提到，上帝不喜欢牲祭，也不要烧化祭。上帝啊，我献上的祭是忧伤的灵，忧伤痛悔的心，你不拒绝。17节，大卫深知上帝并不喜欢人用外在礼仪来敬拜他，他喜爱的是人内心完全，真实地来到他面前。希伯来书提醒，真正能使人来到上帝面前的，不是靠外表呈现出来的祭祀礼仪，而是人内心的完全。Sinaya cantina pas malau saka latina na pulingalingao tu namatay no amana kinasalingan wa cemas ay cuaca saruan tiayau latina na maralway latina na pulingalingao tu anama mana kinasalingan wa cemas ay cuaca献祭 ayaw pas malau cantina mapulat saka tu suaka zaman-zaman na sini pakinimun tianutin，我是一个只重外表仪式的基督徒吗？我的内心完全吗？那么atsufunga kuvarong hinaya tianutin，我的内心完全吗？那papulat pasamalamalaw tianutin，我是一个只重外表仪式的基督徒吗？我的内心完全吗？那papulat tin inaya tianutin pasamalaw saka latina na kinamenem dari suatu kinitiavana latia saran saka kainuli。主啊，求你帮助我成为内心完全的基督徒，奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman nama kacina kisah silang sumupu kituru almanda tuamana pada zakatin wa ceman lamunana inizang wa ceman tu suatu kinitiavan大家平安。